Be dalagaa takkallee barbaadadhee hin beeku garaan tokko na ta'ee takkaa gachiisee rafee hin beeku jechuudha obboleeyyan kiyya. Ramadaana kanallee yan soomanii illee nan dhiisellee hin beeku jechuudha obboleeyyan kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkamiin nagaa qabdanii jirtanii jajjabaattanii isiniin jecha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoonuman jiraan hilleeni. Eegaa waa olilleen ba'uu dhokadheetuman taa'utti jira uma jabaatte tola baasee obboleeyyan kiyya. Inshaallah rabbiin ilmaan kiyyallee mee nagaan rabbiin kiyya biyyatti achi baasee hafuura isaanii naa dhageessisu. Mee obboleeyyan kiyya gaa du'aa'ii teessan naa godhaa du'aa'uma teessan barbaadan asirratti illee ol ba'a qaatan olillee ba'uu dhiisee quba qabdanii. Kunoo ilmaan kiyyee kana biraa yaa'anan jiruu keessa hin jiru. Waan keessa jirullee hin beeku wallaahi obboleeyyan kiyya mee du'aa'ii teessan naa godhaa ilmaan kiyya san hafuura isaanii bakka tana gaanillee kunoo har'an viidiyoo tokko bishaan irratti isaanii deemutti gahu. Jiru argee bishaan sanillee achi baanii hin baanellee waan addaan baafadhe hin qabu jechuudha. Rabbiin kiyya nagaan bishaan achi naa baasu ani waa takka boo'e waan boo'u dhabee fixadhee obboleeyyan kiyya maraadhe jaaladhee ilmaan kiyya san bishaanitti hin qajeelchinee ni beektan waan ilmaan kiyya kana bishaanitti na qajeelchisiisee numa beektan obboleeyyan kiyya akkanan jiru mee ilaala. Alhamdulillah gaafa garuu ilmaan kiyya achi naa baanii gaafa ilmaan kiyya ijaan arge alhamdulillah numan jaa rabbii kiyyatti shukrii numan galcha as keessaa bara dhufaa dabraa gubaturra ilmaan kiyya kanaa na jalaa guuramanii rakkoo isaaniitiin gubaturra ilmaan kana fuudhiinarraa ilmaan kana galchanilleen inshaallah ilmaan kiyya kana duubatti xiqqoo feetuma waan daddalagadhellee xiqqoo daddalagadhee duubarra galaa jeetiin ergee har'a kunoo guyyaa meeqatti jechuudha rabbiin kiyya bishaan san korsiisee obboleeyyan kiyya. Bahara diimaa kanaan bahara kanas gaawaa addaan hin beeku bahara diimaa gubbatti ammallee dooniin nuun dhaabbattee jeet Abraahim irraa naa bilbileetiin sagalee isaa dhagee jechuudha. Ifasan booda bilbilli isaanillee naan dalagu bahara kana achi baanii hin baane mee haa akkamitti addaan baafadhu yaa obboleeyyan kiyya mee akkamumatti yaa rabbii kiyyatti ni jirta gaa yaa Haaliq obboleeyyan kiyya rabbumaa jira waa hundaa'u rabbii jira waa hundaa'u. Rabbi irraa abdiin muran yaa obboleeyyan kiyya rabbi irraayis abdiin muranii rabbumatti tawakkaltu jee bishaan kanatti ilmaan kiyya qajeelchee duraanis rabbumatti ilmaan kiyya tawakkaltu jee qajeelche malee waa takkattu irkadheetii miti rabbii kiyyatti irkadheeti rabbi irraa abdiin muranii yoo rabbiin bishaan san gama naa baases naa baase bishaan sanitti gaa yoo rabbiin duraanii dhumtan jeenis alalla waan hin godhu hin qabu jechuudha gaa maa sabrii dadhabe. Obseetiin gaasabbaree garaa kiyya ciniinnadhee maraadhee hunoo gaarraan tana hunoo hafuura kana ubbaan bishaan gubbatti irraa kiyya argu dachiin naan cittee gadi mee eessa haa seenu ree obboleeyyan kiyya bakkuman seenuun dhabeen du'aayii teessan barbaada ol ba'ee jechuudha. Yaa rabbii kiyya na furi'ati yaa rabbi yaa obboleeyyan kiyya rabbi furmaata isaa ammatti naa dhageessisu du'aayii naa godha ilmaan kan ka'e bayan jechuma rabbiin kiyya naa haa dhageessisu. Yaa rabbii kiyya na furi rabbi naa furu yaa obboleeyyan kiyya rabbi waan dadhabee qabu du'aayin teessanillee waan dadhabdeen qabdu obboleeyyan kiyya bakkuma jirtanii hundi keessanuu du'aayii tiyya naa godha du'aayii naa godha yaa obboleeyyan kiyya waan as keessaa garaa jabaadhee ilmoo amata tokkoo hunda as keessaa na baasisiise jaaladheetii mitii ni beektan jechuudha waan hin irra deddeebi'ee isin himullee hin jirtu jechuudha obboleeyyan kiyya. Du'aa umatti naa godha du'aa'ii teessaniin as eege malee sila du'aa uma teessanii fi rabbuma Haaliqa biraatii yan dhuminiin as eege jechuudha sila lubbuun tiyyaa fi lubbuun ilmaan kiyyaa fi lubbuun jaarsa kiyyalleen hin jirtu jechuudha garuu rabbi biraa hin dhumne alhamdulillah rabbiin kiyya aalii tiyya biraan isaan ga'ee shukrii na haa goosisu obboleeyyan kiyya mee du'aa'ii naa godha du'aa'iin teessan waa hedduu na gargaarti balaanatti adeemtullee mee kanarraa dhoorgiti obboleeyyan kiyya du'aa'ii rabbii naa godha mee salaataadha bakkuma jirtanii hundi keessanuu du'aa'ii teessan barbaadan. Kunoo har'aan tana garaan maraadhee sabrii dhabee du'aa uma teessan barbaada ol ba'ee kunoo fiidoo takkitti tana isinii maree obboleeyyan kiyya inshaallah gammachuu rabbiin si haa dhageessisu rabbii waan dadhabeen qabuu bayan bishaan sanirra achi je'e gammachuu si haa dhageessisu jaamee du'aa'ii naa godha yaa obboleeyyan kiyya lubbuudha yoo bishaan sanirra achi bayan fayyadamnillee numaa wanni feetelleen cittaanillee akka fedhanillee yoo taanii numa fayyan yoo isaanii rabbi biraan dhumin waa takka numa fayyaniituma rabbii walitti na deebisa ilmaan kiyyaa wajjin inshaallah rabbi irraa abdii hin muru xiqqishuma taatullee xiqqoo mee duubatti hafeetuman xiqqishu
buleeyyan kiyya xiqqishuma duubatti hafee jechuudha. Waa xiqqishuma ilmaan kiyya kana duubatti meeqoo xiqqisha waa daddalagadhee ilmaan kiyya kana walitti deebi'aa je'eetuma yaa buleeyyan kiyya ilmaan kiyya kana jalaa asitti hafee unoo dhiiga boo'utti jira. Inshaa Allah gaafuma rabbiin isaan naa achi baaseen gammachuulleen anilleen qalbiin takkana taate. Qalbiilleen takkana taate. Dalagaa mana arabaa sanillee barbaaddadha abboleeyyan kiyya takkaa dalagaan barbaaddadha jee akka mana namaa ol seenee jiru. Gabbayee dalagaa takkallee barbaaddadha hin beeku garaan tokko na ta'ee takkaa gachiisee rafee hin beeku jechuudha abboleeyyan kiyya. Ramadaana kanallee yan soomanii ilfillee nan dhiisellee hin beeku jechuudha abboleeyyan kiyya. Ilaa namni gammachuudhaan ramadaana kanallee mana ifitti ramadaana kanallee soomana. Alhamdulillah waa hundinuu wama rabbi biraa dhufe alhamdulillah rabbil aalamiini. Garuu alhamdulillah shukurman godha waa hundaa obboleeyyan kiyya. Yaa rabbii kiyya mee na dhageessisitan isaanii tanaa obboleeyyan kiyya. Mee du'aa naa godhame bakkuma gaan hafuuruma isaanii rabbiin kiyya na dhageessisu. Mee ilmaan kiyya kun bishaan san gubbatti hafeemu yaa rabbii kiyya achi naa beemu. Yaa rabbi ni baan yaa rabbii kiyya ni baan inshaa Allah inshaa Allah gammachuun man dhagaa obboleeyyan kiyya du'aa naa godha. Bahara diimaa gubbaa sanitti waan taateen idoon hin dhaabbattee hin beeku an obboleeyyan kiyya hin dalaguun salitoorkin akkuma nasiiba buuteefinsaa gista akkanaa bilbilee akkana naan jee maraadhee haamee meekamiin ta'a yaa rabbii kiyya tawakkaltu alallaa garuu namni rabbitti garaa kiyya hidhadheetumaan jabeeffadhee rabbii kiyyatti shukrii galcha alhamdulillahi rabbil aalamiin waa hunda qaaliqaan natti fidee maaliin godhare obboleeyyan kiyya. Yoonin tanuma asii tana jalaa bahe jeetin ilmaan kiyya kanallee garaa kiyya jabeeffadhee bishaan baharaa keessan agartan kanatti qajeelchee abboleeyyan kiyya. Jaaladheetis jalaan hafne odoo garaan nan dandeenyen garaa kiyya mudhii tiyya hidhadhee jalaa hafe jechuudha. Ilmaan kiyya kana meemee qullaa maalan godhaan anilleen jala galaamti abbaan kun haa galewne. Waa xiqqollee taatu biyya arabaa tana keessatti dhiirarra dhalumaattu wayyaadha abboleeyyan kiyya. Emiyyoon tunillee waan gaa isa barbaadduuf jecha waan sababa isaatiin kana hundanallee gootuuf jecha yoo inni asii deeme hayyee wayyumaaf irraa dhiifti. Jeetuma lubbuu mateetifi lubbuu ilmaan keenyaa kana mee biyyatti nu galchi tarma takkallee haalii teenya sanii noo wal argan. Mee an xiqqoo duubatti hafeetuman ilmaanuma kiyya kana mama gadiin teessuu xiqqollee taatu mana arabaa daddalagadheetuma galaa jeeti abriin hundi rabbuma biraa'e. Inshaa Allah. Nama gaakatti bahara kana gubbatti itti hammaattee akkatti cinqamullee waan agarre tiyyatuun abriin tanuma biraate obboleeyyan kiyya. Dhugedhee kunuun takka nyaadhee dhugee soomana kana ramadaana kana akka wallaahi hin beeku jechuudha waan hin keesseeru. Alhamdulillah garuu. Nama qalbiin takka taatetu dalagaallee barbaadattee mana arabaa sanillee dalagatee illee dalagata obboleeyyan kiyya. Hayaa waa takka qalbiin tiyya. Bakka takkatti gaafa hafuura isaanii dhagee ilmaan kiyya kun du'anii fi jiranii ni jiraatanii naa bayanii naa galanii gaafa dhagee alhamdulillah qalbiin tiyya tarkana taatee mana arabaa sanillee barbaaddadha obboleeyyan kiyya mee du'aayii teessan naa godha. Mee ayyaanuma ramadaana kanaatiin rabbiin kiyya mee sin boochisin jaadha obboleeyyan kiyya mee du'aayii naa godha amma tokko guutuu rabbiin na boochise mee ammallee rabbiin keessarraa guutuu jaadha mee du'aayii teessan naa godha yaalmaan Oromoo nani fatinaadha. Eegaa mee isinumaa odoo isinuu jiraatuu baattanii rabbii wajjiin na jala maraattanii yoo nan gammade na wajji gammaddanii na wajjiin gubatu jirtanii nallee ni fatinaadha. Wallaahi meegaa rabbii tokkicha gaa rabbii tokkicharraa abdiin muranii ilmaan kiyya kana kun obaaratti qajeelcheetin asiikatti maraatutti jira gaaye. Yaa rabbii kiyya yaa ilaahi. Rabbi hafuura isaa amma keessatti si haa dhageessisu jaadu waayinaa godha. Rabbiin hafuura isaanii amma keessatti si haa dhageessisu. Yeroo ammaa kana keessatti jaadhamee bakkuma jirtanii laata. Rabbii keessanitti harka naalu qaba ilmaan Oromoodhaa hundinuu. Rabbiin sabrii fi imaana si haa kennu naan ja'anillee duraanillee haadha sabriiti sabriin tunillee namarraa dhumti abboleeyyan kiyya. Garuu gaa rabbii kiyyatti numan sabbaraan waan fedhe tanatti dhuftellee rabbii kiyyatti hin sabbara. Maalin godha waan isa biraanatti dhufte jechuudha wanni hundi qatuubaa beeku katabaa rabbiiti wanni hundi hundinuu sababaan malee sittiin dhuftuu rabbumaan natti sababee rabbuumti kiyya geenarraa haaju rabbiin kiyya gammachuudhaan ilmaan keetitti illee galtee ilmaan kee wajjiin inshaa Allah umrii dheerattee biyya tee keessatti
gammachuun jiraatta rabbiin kiyya naanaa jiru yaa obboleeyyan kiyya biyyuma namaa tana keessatti odoo maraadhu rabbiin maraachee mukarratti nan hambisini ilmaan kiyya san sagalee isaanii naa dhageessisu obboleeyyan kiyya du'aayii teessanii na bira dhaabbadha du'aa umateessaniin ol ba'e du'aayii teessanii na bira dhaabbadha viidiyoo tiyya tanallee sheer godhaadha akka nama hunda bira geesse du'aayii rabbii naa godhan obboleeyyan oromoodha obboleeyyan muslimaa hundi keessanuu bakkuma jirtanii yaa obboleeyyan rabbi waan hin julleen beeku waan hin dhiisulleen beeku ani maraadhee garaan kiyya nagubate maraadhe jaalalaan jaaladhe ilmaan kiyya san qajeelchee gammachuun qajeelchee jalaan hafne obboleeyyan kiyya odoon akkatti jala maraadhuun ofirraa ilmaan kiyya gaa rabbii kiyyatti tawakkaltu jeeni duddarraa galee obboleeyyan kiyya dudda walitti nu galchee rabbii kiyya ilmaan kiyya irraa nan hambisinan illee obboleeyyan kiyya mee du'aayii teessannaa godha du'aayii teessan rabbitti bakkuma jirtanii namuu harka ol naa qaba obboleeyyan kiyya rabbiin kiyya wardaa gammachuu guyyaa har'aa kana keessatti si haa dhageessisuu sagalee isaanii rabbi si haa dhageessisuu naan jaadha du'aayii teessannaa godha obboleeyyan kiyya ilmoo akka takkaatiin ergee jalaafe bilaal kiyyalleen jabaadha amata jaha garuu ilmoon xiqqishoon amma dhale san amata akka mucaan suni bishaan doonii oowwa kanarraa hunafuu garuu ani rabbii kiyyattiin tawakkaltu jeetiin rabbii kiyyatti kenne isaan naa kenne yoo inni narraa fudhates waan takka harka namatti ilmoon sun narraa duurra bishaan sanitti haaduu jeetiin ofirraa qajeelche obboleeyyan kiyya jechuu jaaladhee osoo hin qajeelchin harka namaatiin namni asii namni akka kiyyaa dhalaan akka kiyyaan natti guraartee natti taphattee ilmoo tiyyaan taphaturra bishaan sanitti yoo rabbiin kiyya nan fudha jee bishaan sanitti narraa fuudhes duraayyoo katabeefis akkas jee alalla jeetiin bishaan sanitti qajeelche obboleeyyan kiyya jaaladhee ilmoo amatti akka akkatti harmarraa achi darbee bishaanitti hin qajeelchine jechuudhaan alhamdulillah rabbiin kiyya garuu an waan rabbiin fidellee nan beeka wanni hundinuu ama rabbi biraa deemu garuu rabbi sirraa guutu naan jaa obboleeyyan kiyya biyya namaa tana keessatti haalan rakkadhe haalan gubachaa jira rabbiin meeqa isaa gammachiisu ilmaan keetillee hafuura isaanii gammachuu rabbi si haa dhageessisuu jaadha du'aayii naa godha